Pa ne mogu kriviti nekoga odmah u startu knjige, u startu filma, Ali ja njega nečega. ne krivim, ja samo E. kažem da je beskičmen. Martina, reci mi, šta ti je to u čaši? Malo si me smela. Jedan od prvih osmišljenih koktela u Americi, Old Fashioned, sa viskijem kao glavni sastojak i dobio ime po tome što je ovaj koktel ima toliko verzija da su jednostavno morali mu dati ime Old Fashioned za prvu verziju. Baš je u stilu naše nove knjige, čini mi se. Isto strah me, ja ne znam kako će ići ova epizoda sada, strah me će biti preveselo. Vidit ćemo. Dobro sam još uvijek. Ajmo, Osjećam da gledamo. malo topline, ali ok. Promatramo Martinu. Zapamtite što smo rekli na početku i onda ćemo komentirati na kraju. Znači, već ste vidjeli našu najavu doba nevinosti, New York kraj 19. stoljeća. To je bio jedan svit savršenih manira, balskih dvorana i pravila koja se niti slučajno ne smiju preispitivati. Znači, kao Hrvatska danas, ali bez ostalih savršenih manira i balskih dvorana. I naš glavni lik je Newland Archer, to je mladi odvjetnik koji je zaručen sa jednom curom, May Voland, koja je, cura je savršena, znači na papiru je savršena, lipa, zgodna, pametna i to sve pristojna. Međutim, dolazi nevolja. Vraća se iz Europe jedna grofica Olenska, rodica od May, i okružuje priče o skandalu i o nesretnom braku. Ja kažem da nije, žena je u nezavidnoj situaciji i sad bi kao ona trebala po svojoj babi i društvu kojem inače pripada po obitelji, trebala bi biti normalni dio tog visokog društva New Yorka, međutim to tako teško ide, ne prihvaća se na balovima, svi je ogovaraju. U biti jednostavno, kratko rečeno, svi su ljubomorni na nju jer je jako lipa, inteligentna i I britka slobodna. i Mislim slobodna. da su ljubomorni na slobodu. Da, i jednostavno čim imaš iti najmanji trunak nekog nedostatka koji je dostupan ljudima, naravno svi koji su ljubomorni će to iskoristiti da te sataru do kraja. Mhm. Ali to nije naš Newland, glavni lik, jer on se njoj približava. Znači ona se njemu sviđa, ona je totalna suprotnost njegove zaručnice, žena je slobodna, žena je znaš, oblači se malo slobodnije, a s druge strane ova njegova odugovlači vjenčanje i on ti njoj šalje cviće. Kasnije on mora odlučiti njezinu slobodu kod odvjetnika. I nagovara je da se ipak ne rastavi, nastavlja joj slati cviće, ona kuži da je to ipak on, iako on misli da je on anoniman. I sad eto vidimo, Isuse Bože, tu koji smo stali. redikul. Da, ali on je to napravio kao vidi ovo lipo cviće, pa zna nija koju ženu koja je lipa, evo zna nju, zgodna mi Zna je, on i šaljem. svoju zaručnicu Da, koja je tad poznata da. po svojoj ljepoti kao najlipša cura u cijelom New Yorku Ona iz njemu bogate dosadna. Dobrave. Ona njemu dosadna. Ona je već poznato sve. Ako on nju oženi, on vidi svoj život već iscrtan unaprijed za cijeli život. Od početka do kraja. Svaki dan ulazi u kuću koju su njeni roditelji pripremili sa tom ženom koja je onako radi sve što je rečeno, što je društvo kaže. Dosadno. Ne postavlja puno pitanja, ponaša se onako Mm-mm. kako on društvo kaže da se ponaša. Nema svoje mišljenje, ne krši nikakva pravila, bez veze. Lik je bez veze. Ja sam mislila na nju. Ona mi je bez veze. Ona ti je Ja bez mislim, veze. ona mi je Zašto bez ti je veze, ona ta bez May veze? mi je bez veze. Pa cura, mislim, ona ima Pa 22 dobro, nije godine, na nju za sad stavljen nikakav velik naglasak. ali mi je bez Kako veze. može da Ja ti je njega bez veze? kužim, ja kužim zašto mu je dosadna i zašto on traži Šta je s njom? slobodu. Nije zna da postoji bolje. Ja mislim da je to. Da se tek sad njemu budi svijest. Ozbiljno. To je moj Mislim da se komentar tek... na to. Evo. Pa mislim da je to isto mlad momak i da mu se tek sad budi svijest za ono šta bi on tija u životu. Zaručeni su, nisu vjenčani, nemaju dicu. Šta ima veze da se pridomisli? Dobro. E? Pa šta nije iskren? Daj, molim te, on joj šalje, znači, jedno i drugo joj šalje cviće istovremeno. Da. I onda poslije priča sa zaručnicom i kaže, a znaš, evo ja sam posla sam i tvojoj rodici cviće,
kao imaš li ti šta protiv i ona onako rubno glupa. Kaže kao, a ne, meni je tako super što ti paziš na nju, ona je jadno nesretna i tako zbunjena, kao njoj treba pažnje, ali opet zašto on onda ne raskine za ruke? Pa nije on 100% siguran u svoje osjećaje. Kužiš, on ne zna želi li prekim prdit u mikrofon. Pa ja mislim da je to momak koji je mlad i ne zna šta želi. A ne sidi sa na obe, ali ne sidi sa jednom guzicom na dvije stolice. Još, on nije ništa solensko napravio. Prekini. Ako puneš još jedan put u mikrofon, Martina, ti si cancelana. Zašto? Ne možeš. To je evo pravilo podcasta. Sad se nametnilo. Jesam vam rekla da ćemo promatrati njeno ponašanje pod koktelom? Wow, uzelo je spin. Jedva čekam šta će se dogoditi do kraja epizode, Martina. Za sve one koji ne mogu vidjeti, Martina se smije i ne može stati smijati se. On je, još jedan put ću reći, on je mlad momak koji ne sidi sa jednom guzicom na dvije stolice još, jer je on sam posla cvijeće. Izabela Mija. Ok, oni su zaručeni, nisu vinčani, nemaju djeca, sve u redu. I on tako ovo upoznaje, that's fine, ali šta ćemo sa činjenicom da on istovremeno kad svojoj zaručnici iz cvijećarne šalje cviće, šalje i ovoj. Ali ja mislim da se to bude neki osjećaj koje nije ni on toga još svjesan i uostalom mislim, ja mislim da tu upoznaju se. čak i ne bude osjećaj u vidu romantičnih. Meni to više izgleda da se njemu, da on postaje uzbuđen oko njene intelektualne dominacije. I činjenica da je ona slobodna i da ima toliko životnog iskustva. Njemu se svidjelo kad su oni bili na jednom balu, što je ona otvoreno rekla da je taj njegov rođak koji organizira bal, bezveznjak. Saznaje nešto ono i sebi, ne samo, nije to možda još romantično, nego on saznaje nešto o sebi na taj način. Mišljenje. Da. Da smiješ imati mišljenje u takvom društvu i da mišljenje ne mora ići zajedno sa mišljenjem društva. Što je tad bilo molim? Da, ali mislim da se to i danas nije baš puno promijenilo, ako ćeš iskreno. Jer većina ljudi neće reći ono što stvarno misli, da se ne bi nekome zamjerila, nije moj posao, neka svak radi šta hoće. Ali zašto ne reći svoje mišljenje? Mislim, zato postoje rasprave. Zašto je to problem, a većina ljudi i dalje to ne radi. Moga si ti tada to reći, ali šta te dočeka? Dočeka te društvo, 20-30 ljudi, 4 obitelji, koji kad ti nešto kažeš, pogledajte kao ili samo kolutaju očima, ili ovako šire oči, ili kao molim, šta je ova rekla sada? Diže obrvu. To ti isto i danas. Misliš da je drugačije, dođeš u... Danas ne mogu digni obrvu jer su puni botoks. Ali sidiš za janjetino, kod tebe 40 ljudi i kažeš nešto šta je i ti malo drugačije. Evo, i to. Kao ona je rastavljena nešto, a sigurno je ona kriva, raspuštenica, a ne može to biti samo s jedne strane i tako. Da, isto. Ili nije se udala, ima 32 godine, još nije udana, stara cura, nikad ništa ili od nje. Udala se, nema dicu još, ili ima jedno dite, pa di je drugo, ili ima drugo, pa šta si radila dvoje, kao nećeš sa treće. Da, to je naše životni društvo. problem svih nas. U New Yorku 19. stoljeća. Da. Meni je preludo kako ove... mislim, to možeš vidjeti danas u društvima, ali u nekim složenijim obiteljima i to. Ali kako ta njegova mater i sestra od Newlanda Archera, kako glume žrtve, kao one su, krhkog zdravlja, one su osjetljive na obiteljsku sramotu, čim je ova došla, one su se odmah uskokodakale, odmah ogovaraju, odmah ga prisiljavaju, kao ajde brže da se oženi, da ne bi slučajno ispalo da ova tu nešto ima s time. Da, kao on je rodica, pa dok ovoj ne padne reputacija u gradu, onda ti se oženi za nju, pa lako ćemo mi poslije. Da.
Olenska mi je tu baš onako odmah zapela za oko jer Mhm. očito ima po knjizi manje od 30 godina, a toliko je iskusna životom, nije nametljiva Da. i nema novaca kao drugi, ali sama njena pojava Mhm. uznemiruje druge. Da. Što znači Zbog da ona ima ono što oni nemaju i to je meni tako fascinantno i mene je to tako oduševilo s ovom knjigom jer na Da, super način je, opisano u knjizi, spisateljica je to super prikazala. Meni se razradila je sviđa sve. ovaj, način pisanja, malo je Mhm. drugačiji, od onoga što smo vidjeli i u Bellamyju i u Orkanskim visovima. By the way, Da. ljudi, tu su vam linkovi, pa, poslušajte da ne propustite usporedit, te traume koje smo mi do sad iskusile. Nadam se da dalje nećemo. Ima tu i dosta i toga što je ona kao ilegalno razvedena. On je na jednom kontinentu, ona na drugom, ali njima to već dovoljan skandal samo za sebe, ali ona se to baš se nosi, baš se dostojanstveno nosi s time i žena je ono kao živi svoj život i briga je šta drugi Ali misle. zamisli, znači njen život, je do najmanje mrve izložen svima Mhm. na pladnju i svi se osjećaju, prozvanima da to mogu slobodno doći, komentirati, Da. dok kući oni varaju svoje žene, žene su im Da. potlačene. Da se to sazna javno, da Da. bi bilo kao opet skandal, ali dok je to pod tapetom, sve je u redu. Jer ako mi I ne sad gledamo u tom zamisli smjeru, koliko je to se ne njoj događa. dodatno Da. teže. Da. Koliko je njoj dodatno teže i koliko ona zaista toga mora iznit da Mhm. bi i dalje izgledala onako mirno pod svim tim teretom i dalje bi im Da, bila velika smetnja. to je problem društva. Puno ljudi će to prepoznati sada. Ja sam sigurna da hoće. Ja ne znam osobu koja se Mhm. ne može prepoznat u ovoj situaciji. Ajmo. Newland Archer, šta ti misliš? Je li ti on onako heroj ili ti je on antiheroj? A on ne zna šta želi, pa ne zna ni ja šta želim od njega. Mislim da mi je više na lošoj strani. Meni Mhm. je to odmah red flag. Da Ono, ne zna šta čim želi. lik ne zna šta želi u životu, znači njemu je super bit bogat, super mu je da mu je zaručnica iz cijenjene bogate obitelji, da će biti Da. osiguran cijeli život, ali onda upozna eto jednu raspuštenicu koja doslovno kad je vidio u kazalištu ne mora ni riječi jednoj reći i Mhm. on je ono wow, očaran i bez obzira na zaručnicu ide Da. na kao nekakve sastanke, razgovore s njom, bez obzira na ovaj dio sa poslom i, rastavom, znaš ono kao Da. eto, ona njega pozove, aj ovaj hoćeš doći sutra u 5:30 kod mene, a on On kaže kaže hoću i dođe. on kaže jesam. A on kaže jesam. Ako iz Splita. Nemoj nam se rugat. Ne rugam se, to bi on rekao da je iz Splita. Jesam. Ali kako možeš znati šta želiš ako to nisi vidio? Tako je, on je odgojen u društvu koje jednostavno ne uzima ne za odgovor, nego samo kako mi svi živimo, tako i ti živiš i to je to. Tako da njega ne krivim ga zbog toga, mislim da bolje je. Eto nje opet. Pa ne mogu krivit nekoga odmah u startu knjige, u startu filma, Ali ja njega nečega. ne krivim, ja samo E, kažem da je beskičmen. pa ja ne znam još. Ja ću mu još dopuštam mogućnost da nije beskičmen. Ja kažem da je beskičmen. Ja mislim Vidit da ćemo. ovo nije nešto naročito sad teško za vidit. Zašto? Zato šta, mislim, šta je triba? Odmah čim je vidio ovu Lensku reći kao idemo mi skupa, doviđenja zaručnice. Nije to triba reći, ali opet mislim da je to treba drugačije odraditi, a ne odmah pristajati na njene pozive, kuš moga je reći, i to je on je još rodica, znači opet sve ostaje u obitelji. Šta ćemo s time? Vječni problem. Više vječni problem. Um, Mhm. znači ljubav je bezvremenski pojam, Tako ali je. ovo što on radi, ono, to je baš, ne. Ona njemu, mislim, on njoj rekao kao posla sam ovo cvijeće. Ova je rekla super, odlično, nastavi. Pa šta ću ja onda reći? Tinder. Vraćamo se na Tinder. Tinder, May.
na Tinderu? Ona nikad nije ni imala Tinder. Znači, ona je, Mm. ima toliko visok status u društvu, toliko je lipa, toliko je bogata, nju jednostavno ne triba da ona nekoga traži i ona se zaručila je bez Tindera. Njoj je to, da. Njoj to ne triba. Ona nema uopće društvene mreže. Ja Jesi ti slažem imala se. Tinder? Nisam. Ti? Dobro, mi Nisi. smo već prije Tindera. I ja mislim da bi Newland ima, ono, on pošto je putova i stalno to govori, on bi imao one storije, highlights iz svake države u kojoj je bio. I ono slike kao po izložbama i ostalo, ali ako odeš u ono dio koga on prati, onda bi vidio samo rastavljene žene koje, koje, koje prati. Bogatih, iz bogatih brakova. A zamisli da May kreira grupu na WhatsAppu. I onda bi ti dodala svog zaručnika i rodicu Mhm. i onda bi ono njima govorila: ajde, kao sudjelujte u razgovoru." I onda bi eventualno u jednom trenutku ona bi se isključila iz razgovora, a ovo dvoje bi počeli flirtat u Aha, grupi. ona ne bi ni skužila, ona bi bila ono kao odjavila se. Unpopular opinion. Reci mi. Moje mišljenje je da je ona toliko intelektualno nadmoćna i olenska i da tako to suptilno i dozirano dodaje u razgovor sa svim ljudima Mhm. o kojima sad ovisi, među koje želi pripadati, a oni to ne kuže jer su tako zaokupljeni sami sobom i svojom slikom u društvu i kako će se oni etablirati i tako dalje. Tako da ona Mhm. mi je onako, Da, Olenska je jedina tu nekako slobodna. Svi ostali su, toliko su zagušeni tuđim mišljenjima. nego reci ti meni Anastazija, rapid fire question. Olenska ili May? Olenska, nemoj me to niti pitat. Ako ikad sretneš dosadnog lika u literaturi koji će živjeti svoj život od početka do kraja na isti način, znaćeš moj odgovor. Ko ne govori svoje mišljenje, ko govori mišljenje svoje obitelji i prati A čekaj, pravila. jesmo li sad upgradeali likove na tvoju zadovoljavajuću razinu? Šta si rekla Jesmo, prošli jesmo. put? Da ti Htjela se sam ne bolje, sviđaju ovi ili jednostavni likovi. da, htjela sam ljude s više dimenzija, to su ovi definitivno. Baš imaju više dimenzija, od toga šta društvo od njih želi, šta oni žele, šta će oni napraviti, puno su dublji nego ovi do sad. Barem Newland, jer knjiga je iz njegovog lica pisana. Da. Sviđa mi se. Je. Tebi? Je, super Alenska. mi je knjiga, dobra je i Olenska, da, između Biraš nju. Olenske i May. May mi nije nužno loša, dapače mislim da je u nekoj bezveznoj situaciji jer se nije puno ni spominjala, osim kako ono suporta tu svoju rodicu, Mhm. ali evo, rubno glupa. A, to će ući u, kako se zove, uće u riječnik hrvatskog jezika. Rubno glupa. Da. Može. Vi koji iz akademije slušate naš podcast, slobodno se javite za autorska prava. To je bitno imati taj opis ako želiš nekog opisati u životu ko je toliko naivan da je rubno glup. A to je ova May. Definitivno. Da. Najtoksičnija osoba ovdje ko ti je? Ja bih rekla Lefferts. Nismo ga još spomenuli, ali to je jedan lik koji je izuzetno bogat. Organizira te balove po New Yorku i on je taj koji uspostavlja šta Pravila. je bitno, šta nije, ko je relevantan, ko nije. I dok je on tako najveća moralna vertikala cijelog New Yorka, vara svoju ženu di stigne, žena mu je Da. potlačena, nema nikakva prava, on je užasna osoba, dvoličan, licemjeran, tako da ono, nije jedan od glavnih likova, ali meni se nije svidio pa ga Mhm. stavljam u kategoriju red flaga. On predstavlja sve što je loše u tom društvu. Pa A meni ja ne je mogu staviti opet glavnog lika u red flag iako sam na još... početku rekla da mi je red flag, zato što me ti svaki put satareš s tim kao pa jel mora glavni lik odmah na početku biti red flag? Pa Ovo sad... reci Martina, Pa daj, neću reći, rekla ko sam na ima početku, viski pa ovdje, dobro, reci pa ima sad iskreno. drugi, aj. Nego ko je tebi? Meni je mater od Newlanda. Ona mi je ono, žena je, znači
Ah, Ženturač. ženturač. Jel to ta definicija? Pa ja ne znam šta je ženturač. A to ti je ona kao usidjela Muškarača? žena Aha. koja, znaš, ono, sa dokolicom, ne zna šta će od sebe, samo brine šta će selo reći A i to je ona. komentira druge i bitno je da nije u društvu neko ko trenutno nije na glasu, jer ono, Da. Znači, to je definicija ženturače prema hrvatskom rječniku, nisam znala. Ako je to to, po mom saznanju je. ako je to to, onda je definitivno majka Archer je ženturača. Užasan izraz. Ženturača i slažem se. I eto, to je moj razlog zapravo zašto se na mene ne sviđa. Mhm. Šanse preživljavanja 2026. Olenska i May. Olenska 100%, zato što je prošla toliko toga da doslovno ono ko mačka sa 107 života i sve će preživjeti. U kakvu god da je neugodnu situaciju staviš, ona će to izdurat, šta je ono Dobro. go Da. girl. To bi preživjelo A, svugdje, je, u svim da, vremenima. a May, ne znam, neki 20%. Kao, Dosta si joj dala. lipa, zgodna, sve to stoji, ali da on otac nema para, ono, ne bi to funkcioniralo. Pa ja mislim da Bolenskoj bi bilo teže. Mislim, tad joj je bilo teško, ali bi joj bilo teško i danas. Jer nije baš danas društvo povoljno za rastavljene žene, pogovaranja i sve ostalo, ali bilo bi lakše nego tada, pa dala bi joj nekih 80% danas. A što se tiče May, a šta ja znam, naivna je, ali opet lipa i bogata, pa tako da nas i uvijek su prolazile slično. Šta ja znam, 70% udala bi se za nekoga. 70. Pa je, udala bi se za nekoga, ne bi ni znala šta joj fali, bilo bi joj dobro. Ali Njoj bi dobro, bilo dobro. ali Ne mislim bi bilo ni bi radila. bez veze. Njoj bi bilo dobro. Ima Misliš? para, lipa je, dobiva cviće, to sad njoj treba više. Ali ako je rubno glupa, nije nužno i glupa. Ali to ti je blizu. Kako si rubno, ako si naivan i rubno glup, pa onda si dotakao u domenu gluposti i dobro ti je. Šta misliš? Reci mi jedna riječ. Bog čuva budale. To je više riječi. To je zaključak tog dijela. Nego daj mi reci jednu riječ kako bi ti opisala ovu knjigu. Zagušenost. Imam osjećaj da di god neko pomakne se, ne možeš. Kao ja bi išla kupiti cviće tu, ne možeš. Ja bi išla sada u tu ulicu, ne možeš, tamo se ne ide. Ja bi pojao, ne možeš, večeraj se u 7. Tebi? Meni je snobizam. Da. Taj manjak osobnosti me strašno smeta u ovoj knjizi. A sad ja ne znam, mislim, ovaj naš Newland, jel on traži ljubav ili samo traži bijeg od dosade i neke samoće? Ja bih rekla da traži bijeg od dosade, iskreno. Ja mislim da čak ni ne traži bijeg od dosade, nego da traži nešto novo. Shvatija da mu je dosadno kad vidi tu novu curu. Tako da mislim da istina negdje na sredini. A to on je može skužio biti da je ova dosadna kad je došla ova nova. Tako da želi novinu i bježi od dosade. To je moguće, možemo se naći to. Ali ne bi rekla da traži ljubav. Mislim da to nije nešto. Ne traži on ljubav, on samo traži nešto drugačije. Jer ovo što je njemu Olenska pokazala, on to još nije vidio. Da. I želi vidjeti kako je. Kako je više živjeti slobodno. Šta je ljudsko kako pravo imat i super. Kako je imat kičmu. Je. Ali super mi je njegova rečenica gdje on pomisli to i zna da društvo to ne bi odobrilo. Kad kaže sve žene zaslužuju biti jednako slobodne koji mi. Top. Svaka čast. Ja sam se naježila, rekla sam, ajde Newland, neću te još proglasiti toksičnim u prvoj epizodi. Samo zbog ovoga. Prodano. Ali vidit ćemo u idućoj epizodi. Bojim se ja za tebe. Da sad naivna previše. Ne znam, ali mene zanima, znaš sad, jer on je mlad, neoženjen. Šta ti misliš, kolika je vjerovatnost da on samo odbije za ruke i ode s njom? Pa ja mislim da bi mogao. Ćemo uzimati neke oklade prije idućeg dijela knjige. A može, aj.
A? Misliš da će odustati od zaruka ili ne? Mislim da neće. Ja mislim da hoće. Ja mislim da kad jedanput okusiš tako nešto slobodu, da ne ideš nazad. Ali to znači da onda nema ni para, nema ni statusa. Znam. A s druge strane imaš slobodu. Di ti je draže plakat? Slobodna. Nisam Plakala pitala bi kako, smijući nego se. di. Slobodna, negdje. Da mi ne kaže se di. Ne znam, vidit ćemo. Ja kažem da će ostaviti Ja mislim da bi zaručnicu. on rađe plakao u Porscheu, ali Je li? da. U kari. Tako mi pari, ali za sad te vodim 2:0. Šta vi mislite, dragi čitatelji? Šta vi 2:0 je mislite? vodim. Ne Znači, ostate i se vi toga. ste zadnji put bili tim Anastazija, sad slobodno glasajte. Tim Ne Anastazija ili možete, tim vi ne Martina? shvaćate da je to ko u statistici da i u bacanju kocke. 50-50 je šansa, uvijek. Nema prijašnjeg iskustva. Opet je 50-50. Nema veće šanse da je Martina u pravu samo zato što je nova knjiga. Dobro to, ali ja tebe i dalje vodim 2:0. To je istina, nisam rekla da to ne vridi, ali... Znači, pitanje glasi. Pitanje je Da. sljedeće. Da. Hoće li Newland Archer raskinit zaruke zbog grofice Olenske? I otići s njom. I otići s njom. Anastazija kaže da, Martina kaže ne. Da vas U. čujemo. Šta ti misliš? Veliko pitanje. Ja Super. sila na iglama kako će ovo završiti. Ja isto, baš čekam. Trčim čitat, baš me zanima. Eto ga, ljudi, vidit ćemo sad u idućoj epizodi šta se događa. Čitajte s Poznavajući nama. naše knjige i dinamiku, slijedi novi skandal. Da, a mislim, zašto mi ovo radimo nego radi skandala? Radi Šta drame. drugo? To je poanta. Isto kao što je bilo u New Yorku 19. stoljeća, koji danas na društvenim mrežama nije važno ko si, nego samo kakvu sliku prodaješ, nažalost. Točno, i ne zaboravite da najglasniji moralisti imaju najviše toga iza sebe. Čuvajte se upravo takvih. Tako je. Hvala vam na još jednoj epizodi i čujemo se za tjedan dana. Ćao, čao. Ćao.